Dobar dan, dragi moji. Evo ga, sada idemo provjeriti. Već dugi niz mjeseci imamo problema sa neugodnim mirisom u kupaoni. Nedavno sam naišao na YouTube video od jednog jako dobrog YouTubera, keramičar zašto ne, koji je objasnio čemu bi mogao biti problem, pa idemo sad vidjeti da li je bio u pravu. Evo ga, to je taj znači sifon. Sad ćemo mi vidjeti da li tu ima nešto ili nema. I naravno, bio je u pravu. Naravno da čep fali. Tako da sad ćemo morati kupiti novi sifon jer nema za kupiti posebno samo čep i nadam se da ćemo riješiti problem. Mislim da je naš YouTuber zaslužio jednu donaciju. Lijepi pozdrav!